FT Wave YouTube channel thlir tu zong te November ni nunung ber ni somthum tailam chi bai vek ule barmalam pang chanchin thar tlem zong han update ta ila ka channel te min la subscribe lo te inom chun khongain min lo subscribe zel ula leilen pikhuwa a ke man lak sak truma military council sipai somthum Mizoram an tlan chia Indo Myanmar Ramri Chin State Matupi Township Leilen Pikhuwa an lak sak truma tlan chia Military Council Captain pakhat telin sipai somthum te chu India Mizoram Chimlam Siaha District an tlan chia thu hriat ani Leilen Pikhuwa Military Council sipai kem chu CNF CNA ten November ni somni pali khan an lak saka he anin beitu khian Military Council sipai te in pedu lowin ra le lam India lama an tlan chia thu hriat ani Captain Naing o kai hruai Military Council sipai somthum te chu November ni somni pariat khan Siaha District Ramri tuipang khuwa a Assam Rifle te an fin thu hriat ani November ni som panga khan Falam Township tuibual Military Council sipai kem chu CNDF ten an lak sak trumin Military Council sipai somni pakwa te Mizoram an tlan cheto a heng Military Council sipai tlan chia te hi India Sarkar in Manipur State More Ramri atangin Myanmar Military Council nena athon thu hriat ani bok hetiang vek hian Leilen Pikhuwa atanga Mizoram tlan chia Military Council sipai somthum rual te hi India Sarkar in Military Council te nena athon kirle rin ani bok ani Military Council sipai zani somsari pani te silai tungin anin pe a sipai zachuang an tlan chuak Sanster malam lua khain khuwa a Military Council nuaya khala ia 125 battalion sipai somko pathum Military Council mipui sipai somni pasari police som pakhat avain sipai zani somsari pani te chuan an silai te tungin anin pek thu the Myanmar National Democratic Alliance Army ten an soi MNDAA ten an beizel na awangin November ni somni pariat khan kongchiang kem telin kem zong an lak saka Military Council sipai le an chung te baka Kormi pui sipai telin zani somsari te chu an silai te tungin anin pe a November ni somni pariat thleng khan MNDAA ten kokian hmuna Military Council sipai kem pangale a chevel kem te an lak sak thu hriat ani Military Council a khasa ka somparuka commander chuan November ni somni pasari khan battalion a atho pui sipai zate hruai chuakin atlan chu pui thu hriat ani bok Chin State a November thachugin CDF ten Military Council sipai kem pangale khopathum lak sakto in anthunun thei thu hriat ani CDF sipai tangrual polten Falam Township a ri khodar khuwa a Military Council sipai kem le tuibual Military Council sipai kem tidim Township a Kenneth D tlang chipa Military Council sipai kem Matupi Township a Leilen Pikhuwa a Military Council sipai kem le Rezua khuwa a Military Council sipai kem te an lak sakto a ri khodar khuwa Leilen Pikhuwa le Rezua khuwa te chu an thunun thei to thu hriat ani ri khodar khuwa a Military Council sipai kem chu November ni som pathum khan an lak saka tuibual Military Council sipai kem po November ni som panga khan an lak sak boka chutiang vekin Kennedy tlang chipa Military Council sipai kem po November ni somni pakhata Leilen Pikem po November ni somni pali a le Rezua Military Council sipai kem po November ni somni paruk atanga beitanin nithum hnuwa an lak sak thu hriat ani bok ani nizan khan tahan lama thusetu kahan phona kahan bia a kalemiu le tahan chevela anthil ti dan khani a hei thu chu an ron siama tichuan news ka don hi ka chiar tho bokanga nimin tlai khan he thu thar ome hei tlema zong atia miron shila kalemi huam chunga sipai bukhorna kembul hnaya omte chu inthiar chuak turin November ni somni paruk ni khan PDF le khotlang hroi tu ten official in thu su an siam kha ania chu sipai lamin lo hriat vele mi puite chu inthiar fi hlima piang chu in kan hal sakang cheu tinan vo ngala chu thu wangzon sipai kem bula omte chu anmang ang hle a achan chu
anin son chu alo chuan mipui sipai nen bei hun an tuarang tian hlau boxi a tubo le dolung in kara anom tak meu nin khongai thlak om khop mai news ka don hi kan chiar ngal bokanga kalemiawa kembula omte in thiar chuakin om chuan in chen na in kan halang ti in military council ten an vau second region kalemiawa mipui sipai ten military council sipai battalion le fasauti kembul hnaya omte chu December ni somni pangama in thiar chuak tura an thupek angin kalemiawa military council sipai 228 battalion bula omte anin thiar chu awangin military council sipai 10 in chen na in kan hal don ti in an vau thu hriat ani a in atangin tuma in son chuak su in son chuak te in chu kan hala ni mai ti in an vawa in dang an soi shan lo 228 battalion omna bulvel chau ani ti in battalion bula tual chung mi pakhat chuan soi kalamio kho chunga inka buaina achu mai theya wangin military council sipai police outpost le fochausi camp bul hnaya omte chu December ni som panghama in thiar chuak vek turin kalamiawa mipui sipai 10 November ni som ni paruk khan thu chu an siama kalamio huam chunga hian military council 10 medical corps region command somriat panga battalion support battalion lir thaida na 228 battalion GE 941 664 lai puimu mun anneya kalamio pona 361 battalion 362 battalion 363 battalion saka kan 10 basic training battalion BE information battalion te awm thu hriat ani boka helai mun hi thokhat lai kan hnung deuh khan mi pui sipai ten an va beya amai ro chu darkar ni vela in kapa khuwa lo war chiang to a mipui nu nawin an turang ti khan hlawa anin hnuk kir le khani a helai mun hi mun poimo takani a tuna hian Burma sipai te po akoto pa an tangve tak meu to ti hriata an omna vela mipui te po in thiar chuak lo turin in ven nan an hmang to ani chu mipui tan po khilai muna battalion bulam in nei tan po ase om don hle maya in bei tak se an chua si lo chuan atur tu kha an ni ve theya chulai tak chu ni a tin drone mangin mipui sipain ron bei don se mipui nu naw kha an lo om don tata wangin thil ti har a chu sual sipai khian an hreve kara chu wang chuan a in thiar chu ka piang te in kan hal sakang ti in an vo bet ve thung ani kilai Burma ram tahan le kalemio buena hi angai nom chhotol tol don ni in alang rambue wanga lungai na nasatak tuar le tra na nasatak tuar sheom nasatak tuar laphua hi ngai thale photang o mipui nu nau le nei thil an suwa sam vang khwa run in ro thil lu zong khwayang ro sanin himna an zong e kan ram mang ang ao thom hilal pa min hoi san su min pui ze lam ze shiak thi ten kan ram nge ya ro rel na lal thu theng chang nge ro se vang khwa run in sen mei akaya vut vai achang zo ria run an vaye an ral tlana bukham zar nakin chuan ro an chame
ui tu an nga kan ram mang ang ao thong hilal pa min hoi san su min pui se lam se isiak thi ten kan ram nghe ya ro rel na lal thu theng chang nghe rom se lâu lệ tar chak lâu nu nao poi soi lâu te chen in an tua an man an shem an tam ti ra lim doi na le poi sak